hette ɗo dey milan jomba mi heɓi 10 ans de mariage quoi. Miɗo mari Sina. Milan mari Sina. Milan mari Sina. Komi deuxième femme. Mi ar mi tawdumo ɗo e Moudia. A faami mi heɓi ɓiɓɓe ɗiɗo nan mari ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe. O nawni ɗo année surpassé. la nanu dey miɗo jogi Sina miɗo mari ɗo Sina. Non, Mimi Huli Aïssatou. Alpha John Lamfala yo newna nan dans 15 minutes. Ok, joni. Hey bewre. Yahu bewa. Oh, Aïssatou lan jogi Sina. Hey. Wallahi salte kan wonnota ko ɗum nane. Hey kan la mari probléme ron ko andude kono mi ƴettitirtamo. Milan jomba mi heɓi 10 ans de mariage quoi. Miɗo mari Sina. Milan mari Sina. Milan mari Sina. Komi deuxième femme. Mi ar mi tawdumo ɗo e Moudia. A faami mi heɓi ɓiɓɓe ɗiɗo nan mari ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe. O nawni ɗo année surpassé o feeti hakkille makko ɗen sotti. O jooɗi pise min jiidi annden hay kalino o sifi usay kala ko waɗilan probléme ji kala ko mi woni heɓude ko kanko waɗi fi programme jiide annden ko kanko fow ko kanko yo hiw boddi na yo hiw ɓiɓɓe am ɓen. Gorkon si a explicanimo ɓaay ko wona ɓa moccegol ɓa wuuli ko yeeso gorko kono gorko on ha jaka sa fuɗɗike wolde nama ñawduɓe mo ɓen inni ñande filiti waɗgo goɗɗo ko boni wo ko ni e ni gorko ngara e sifano ma ɗum ɗo fi makko simmike yaari to iyano huwa goɗɗum ko wolnama goɗɗum ya huwoya goɗɗum kala mo explicanɗa wo hiyata probléme ma no woniri gorkon na wolay fof no andi to nga hammin on ko min woni batajo on donc min e gorkon meɗen famodir hay ka suuma e ɗo min hukkodirno ɗo min e debbo si ɓiɓɓe am ɓe yehi nokkol to ñiri si mi defi ñiri e mafe mi joƴƴini o memata ko mi defi kon si ɓiɓɓe am ɓe minni ɓe yoɓe nokka ñiri ko ɓe ñaama o wiya ɓikkoyanko e memata to ñiri si mi haalani gorkon wona probléme ko hay ɗe balɗe ɗo imo daro sifanoji o moodi an o tasur ɓernde gono ena gore janngo hari fewjanilan o indi wona ɗin photoji ɗon yomi ƴettu mi créa fi compte hay simi hollataɗi gorko mi naɓanamo ɗi kanko debbo mi ittinamo mbuudi han o suufide pise photowal gono toon ka yeeso makko ngo yaltiti gorko no ƴetti juuɗe mum nden ɗon ukki e nder sexe makko gongal gono ɗon ko po e makko ɗen tum ngala kadi gorko no ƴetti juuɗe mum nden sokki kan nder sindire makko kono ɗon yeeso makko ngon yaltita ko ɗum minino minni mi explicante mi rungu andude wo ko honɗum mi watta ko a safe ko kala ko o waɗi hino hawrani gorko gonga noon yimɓe ɓen ko ñamminino ya harani ken woniri ɓe neeɓiɗi ko waɗi wono hawri pisi andi tawa gorko nangidimo haye worɓe subhanallah. Non, Aïssatou, non. Aïssatou, tu es méchante, ma fille, ma sœur. La ilaha illallah. Oui, Coton hirejam. putain, non, Aïssatou, elle est forte. En plus, do mi diwin audio nga kaka sakkitore hetti ɗon. On nanali ko haali modi makko kon. La ilaha illallah. Kono langandi tungo gorko ɗo kadi ko soñjiɗo wo goral. Non. Ah, même Mihouli, hein. Aïssatou, Aïssatou, tu es forte. Aïssatou, il a sous-sirido, Aïssatou. Aïssatou, il a sous-sirido.
nyande modi al fijiri wolangol mo ma memutugol no fi affaire ñamete fi mo dawilam wo min e ɓiɓɓe amɓe ñande ko huway men ko luttete fillede fenande a faami jungum ɓaɓoli ɗum minimum min si komi neɗɗo bonnoɗo o keloto feetere joni yoɓa hukkodiri mu ngo anda ko anduɗola on jettimo ɗo naɓi hotel kaptiri mo haala kallabama noon Aissatou a nangi hoorema wo o anda mo hukkodiri on himo andi mo o yiltiti to kadi o inni wo ko sina makko ƴetti numéro makko on jonni gorko on Aissatou da wawi piésude Aissatou o tiri mo photoji ha Aissatou ni ka hino Aissatou ɗo ko kanko woni ko Aissatou ni kanko Aissatou o ɗo bonnani Aissatou ɓen ha photoji ɗin fof padalla ni lan jogitiɗi ɗo ɗi fof mi yaltini mi holli ɓiɗɗo mawdi makko on fof minne ayi minne donc simiɗo falano e dewgal makko ngal jiibito ni harayno mi mino yaasi on min simi mijitike piiji ko wollan e wadde ɗo ko hay ndiyam laaɓuɗam mi okkortamo min ma bobo wi an koye husan yo yumboddinayo yuɓe an si a ari ɗo yiɗa hiɗilande weldi ko waytoto etteɗen fappuno natira hakkundeji men o wona e finugol ukkidiralan e himɓe ɓen safi mi anda wo honno mi ƴettitirta gorko on kadi no woniri woodi jikku makko ngo no woni mummunte si ari ka suudu hewtiti yuti golle naati walike hucci lanne ko si haaji mon yani e ma ara ƴawira e mawa babba nguru garanno jippo min noon hay mi yiɗa ɗum ko few mi joƴƴinaymo ɗo mi yewtiramo wa bo fa konno Aissatou Aissatou babba Aissatou kanko noon kankari won deuxième femme kadi ha c'est la princesse wo ko yo artum grand jon ko yo artum ɗawa e makko wa babba no mi wuli ɓe rewɓe nani madonna mio oɗo kadi ko planète hombo iwri ɗum ɗo mulɓilike na onon worɓe mo ginni on jomɓe rewɓe ɗiɗo rewɓe tato hettoɗe ɗo min on ɗo saabu Aissatou joni ko goto no Aissatou no o joji ɗin gasali no oɗo granjo no goɗo granjo oɗo granjo no o Aissatou hey no woniri woodi jikku makko ngo no woni mummunte si ari ka suudu hewtiti yuti golle naati walike hucci lanne ko si haaji mon yani e ma ara ƴawira e mawa babba nguru garanno jippo min noon hay mi yiɗa ɗum ko few mi joƴƴinaymo ɗo mi yewtiramo wa boobo min nan min si a fijirtala loppolla ngalay ko yideten jokkaji ma mi jokka yaajo o wiya kanko o yiɗa haala hay simo wadde rapport min ma aden soñdia ko jogiti ko Aissatou ko génération homboni la ila tapote live on s'il vous plaît hande kadi ko hande min ni tufunde nde ngala ko nanta ɗo tawne live on si fiyalla Aissatou kanko de o interdisa e modi makko joni noon no ka diina no ka diina ɓe inni gor debbo duwaka salanade modi mum si wona ɗum ara e malayka ɓen awa yaka seede mum la andi ɗo usasi ɓen on verse ɗon heɓe maîtrise mo moƴƴa noon awa Aissatou
Tapotez live on s'il vous plaît. La ilaha illallah. Aïssatou no hulwini dey. Aïssatou, tu es forte, ma sœur. Aïssatou, tu es forte. Tu es fortement forte. Wallahi. Mimi hulia. Minyam hale don seda onon kadi après Husay jetta mi ala ko mi yewta do joni mimi huli on mimi huli andi min oɗo ka makko on déjà min konnu mi wolta ɗo woɓɓe ɓe yoɓe accu jombugo rewɓe ɗiɗo rewɓe tato yoɓe jombu debbo goto ayi ɗo ndaare joni debbo mo atti jombugol on ɗon no muñanimo hiɓe wonde tout tranquille joni o yew hoccoyi goɗɗo o addi on tigui jon on ɗon joni ari wirtugol mo ɗo innugol modi makko no wayri ma babba sina modi makko ko mumunejo modi makko no wayri ma babba modi makko mumunejo modi makko no wayri ma babba te respect ala anani wolgol makko ngol tunga ande o teddina modi makko debbo manuɗo alana modi muɗum respect presque goɗɗo sida modi ma no wayri wono wayri ay si woni on tigui joni aray tunge ma on tigui joni jippo no wodi no waɗiranta goɗɗo voice waɗidanta goɗɗo sen voice in manner of respect wiyetira modi ma fi yewtere respect e teddungal andita on tigui jon nabi gorko ma humanima dewgal jombi ma nakkele yagal ko dewgal wondu ɗon si woni on tigui jon kadi koni waɗigol kon alama welde wola on tigui jon inna on tigui jon he min noon ɗa argol an noon jipporoɗa alano welgol yewton ɗum ɗon selon onon tu kono argol ɗetta voice waɗa ko lack of respect taw andi noon ɓe innayi wo piiɗiɗin fof fuɗɗorike kono jangirɗa noon ko mawɓe ma noon ko noon kadi yarata kadi ka dewgal ma ayi no jangirɗa noon ko mawɓe ma kadi ko noon yarata ko dewgal presque debbo si ɓe okkete woni moodi ma ɓe jottotoɓe waajo ma ɓe wolanta ɓende ma moodi ma sa yeeyi ta heɓu gore ay goto sana moodi ma ko moodi ma woni gore ma ko modi ma woni fop ma ɓe halfinama kadi si woni ko wonɗa jombegol ɗon musidɗo ma ala ɗon ko kawtal ngal ɓe halfintama debbo on mo annduɗa no wondi e modi muɗum debbo on mo annduɗa ko mawɗo kadi harana payku ko on ɗon ɓe ƴettata ɓe naɓa ko kawtal moɗon ɓuraɗo respecté ɗon ko on ɓe ƴettata ɓe naɓa ɓeyna ɓe jonnima on ɗon wannene ma sa heeɓi ande koye ar wolna on ɗon ɗumannoma fi waadagol ha amtuɗan e modi ma si goɗɗum wonoyi hakkude moɗon dewolɗe min ko noon mimi hirta sa yeeyi ɗo ɓe naɓudema taw so ɓe muurima daneji ɗin ɓe pari taw ɓe waajutoma goɗɗi go ɓe waajutoma avant ɓe muurama daneji ɗin te oɗo a innayi o waajaka no woni worigol modi makko omo jogiti ɓiɓɓe ɗiɗo an hiɗa jogiti ɓiɓɓe ɗiɗo ɗa inna modi ma ko mbabba an hiɗa andi ɓe mbiɓɓe ma ko ɗum Allah watta ɓe an ɓe mbiɓɓe ma no wawi wonugol lamɗo ka ɓe mbiɓɓe ma no wawi wonugol yeeso ɓe wata wonugol yeeso presque a respecta modi ma debbo sa respecta modi ma heɓata ɓiɗɗo laamotoɗo a heɓata ɓiɗɗo wonowo yeeso banu adama on ko ma okka modi ma respect okka modi ma valeur ko ɗum ɗon ɓuuri wargol important anda kadi sa waɗay kadi goɗɗo kadi sen voice kadi anda ko modi ma honɗa wolugol fi muɗum ko ma woliɗa modi ma wolana on tigui jon e lawol wonnugol e respect ay siko voice honɗa naɓugol ayi deuxiéme kadi innugol kadi sinama debbo mo arɗa tawɗa ko nder galle on ara tawa on ɗon ko nder galle jalouse a on ɗon ɗum ɗo fof ko jalouse yagal ni ko waɗgol jalos ni a faami a tawi on ɗon ko nder galle on e gorko on hiɓe wondi toon hiɓe muñodiri ara inna on yaye ceerno yagal on ɗon ay si yaye ceerno yagal o naɓanma ceerno on si guernoma natta ko nder galle on si yeeyi ceerno yagal an gorko jombatama debbo so emmanike ma yeyanima ceerno yagal gorko jombatama ay so jombima joɗanta ko on tigui jon a heɓana on tigui jon ɓiɓɓe ɗiɗo wonta nder ton dal ko min ta o debbo ɗo o ala respect o ayinnayi o waajaka nan andi noon fulɓe pullo ay siko ceɗɗo tigui goɗɗo ɓe hokkitirtama angal waajagol oɗo ko waajaka